روج و دمên we xweş temaşevan û guhdarên hêja. Ez Raman Ehmed dîsa bi we re tevî xelekeke nû ji bernameya Kurdî bi hêsanî. Di her du xelekên dawî de em li ser bêjeyê rawestiyan û me cureyên bêjeyê nas kirin. Di vê xelekê de em ê derbasî mijareke nû bibin. Mijara me ya îro navdêr e. Navdêra Kurdî. Bi rastî ev jî mijareke giring e divê mirov vê mijarê baş bizanibe. Ji ber vê yekê û ji ber ku hinekî navdêr dirêj e, min ev mijar xist beşan. Îro em ê li ser beşê yekem rawestin û dûra em ê li ser beşên dir rawestin. Navdêr. Gelo navdêr çi ye? Li vir wekû pênasiyekê ji navdêr e, navdêr ew bêjeyeke guhêrbar e ji me re kes, tişt, cih an jî ramaneke dide xuyakirin. Ew bêjeyeke guhêrbar e ji me re kes, tişt, cih an jî ramaneke dide xuyakirin. Wateya ve gotinan çi ye? Em ê niha bi awayekî hûrbînî li ser hemû peyvan rawestin ta wateya navdêr ji me re xuya be. Ew bêjeyeke guhêrbar e. Bêje bêguman em berê li ser bêjeyê rawestiyan em dizanin bêje çi ye? Bêje ew jî wekû peyvê ye. Bêje û peyv her du yek in. Guhêrbar e. Gelo çi wateya guhêrbar e di vir de? Guhêrbar ango tê guhertin. Yani navdêra Kurdî di hevokê de tê guhertin. Li gor hevokê tê guhertin. Binên wekû mînak mijarek di rêzmana Kurdî de heye, jê re dibêjin daçek. Em ê di rojên pêş de li ser wê rawestin lê di vir de dixwazim wekû şîroveyekê ji we re pêşkêş bikim. Vir ji daçekek e. Ev daçeka ku hevok çawa bibe ev nayê guhertin her wek xwe dimîne. Berûva cî navdêr e. Navdêra Kurdî li gor hevokê tê guhertin. Lê daçek tu carî nayê guhertin di hevokê de. Ji ber vê yekê me gotî ew bêjeyeke guhêrbar e. Yani navdêra Kurdî di hevokê de li gor hevokê tê guhertin. Bêjeyeke guhêrbar e ji me re kes, tişt, cih an jî ramanekê didê xuyakirin. Yani ev bêjeya guhêrbar ya me gotî ev ji me re yan kes ne, yan tişt ne, yan jî cih yan ramanekê ji me re dide xuyakirin. Ew bêjeya guhêrbar ji me re tiştên ji va tiştên me gotî dide xuyakirin. Çawa wekû mînak li vê derê? Ronî. Ronî bêjeyeke ji me re kesek dayê xuyakirin. Ji ber vê yekê me gotî ev navek e. Bêguman ev mînakên li vê derê ev bi rengekî giştî li ser navdêrê wekû pînasiyekê ser navdêrê. Di pêr em ê derbasî cureyên navdêre bibin û bi rengekî hûrbînî li ser hemû mijara rawestin. Lê vir wekû bi rengekî giştî me hin mînak danîne. Me got ronî kesek ji me re da xuyakirin. Bêjeyeke kesek ji me re da xuyakirin. Me got ev navdêr e. Li vir dar. Dar ji me re tiştek da xuyakirin. Bêjeyeke ji me re tiştek da xuyakirin. Me got ev navdêr e. Yan li vir Kurdistan. Kurdistan navê welatekê ye yan jî cihek e. Bêjeyeke ji me re welatek yan cihek da nasîn. Me got ev bêjeya navdêr e. Yan li vir azadî. Azadî ramaneke. Ew raman bi bêjeyekê hatî naskirin. Ew bêjeya ji me re ramanekê dide xuyakirin. Ji ber vê yekê me got ev bêjeya navdêr e. Ka em niha derbasî cureyên navdêre bibin. Dibêje di Kurdî de navdêr li gor sê awayan tên dabeşkirin. Cureyên wan li gorî sê awayan tên dabeşkirin. Li vir li gorî wateyê, ya din li gorî hestpêkirinê, ya din jî li gorî pêjesaziyê.
اما ایرو لسر و هر دوین پیشین راوستن لگوری واتای یادن جی لگوری هست بکرنه یادن اما ده خلقین دن دا باش دن دا لسر راوستن که ام بنرن لگوری واتای لگوری واتای جوره یک جه نافدرن کردی هیا او جی سرناو یان برناس سرناو یا برناس سرناو برناس ت جدا هید ناور هر دیوانتن هر دیاکن ده وی جوری دا دویجه اف ناوین هانه ناس ناوین که بره اما ناس کن ناوین که تدش پی نگرگه که تا بین ناساندن او ناوانا امجیره دبیجن سرناو وکو میناک چاوا ناکو از دبیجم کردستان چاقا از دبیجم کردستان او ناوکی ناسه چما جبر که ام هر کس دزانن کردستان ولات اگه ده چار پارچه بویه و کسین تی دجین کردن یعنی مبس چیه که ناوکی ناسه امبره وی دناسن هن میناکن دن لور فراد چاقا از دبیجم فراد جه خوابر هشمه دچن لسر جمع فراده یعنی ناوکی ناسه امبره وی دناسن یا لور کوبانی چاق از دبیجم کوبانی بگوما هر کس دزانه که چاق از بین کوبانی او باجاره که ل کردستان ل سوریه هر کس وی دناسه جبر وی که او سرناوه که یان آگیری جای آگیری چاق از دبیجم آگیری او لبا هر کسی ناسه جبر وی که او جی سرناوه یان لالش لور او بو جوره سرناو یه لگوری واتای ده نافدیر کردی دا لور لگوری هست بکرنه لگوری هست بکرنه دو جوره نافدیران هنه یک شینبر یه دنجی رازبره اما نال لسر شینبر راوستن شینبر چیه؟ دبی تشتین کتن چشتن دیتن بهستن بهنکرن آنجی پیلاندن او نافدیرن شینبرن چاوا بنرم لور میناک چاوا از دبیجم چیا او بیجایا او نافدیرا ام دکارن چیا ببینن جبر و یکی مگوتی شینبره تشتکی تی دیتن یان دار بنرن داجی تی دیتن اگر دارا گله بجی مرو دکاره و بینجی بگه جبر و یکی او شینبره یان لور با ام دزانن هر کس دنگی با دبیسه جبر و یکی او نافدیره که شینبره یان شکر چیجا شکر هیچ بر ویه که او جی بویا نافدیره که شینبر همنا در باسی جوره دیدیان ببین او جی رازبر چیه؟ رازبر برووا جی شینبره دبیجه تشتین که ناین چیشتن دیتن بهستن بهنکرن آنجی پیلاندن او نافدیرن رازبرن چاوا بنه لور میناک هش رامان آزادی گناه بنر هش ام ندکارن و ببینن ندکارن ببیسن و ندکارن بپیدن جبر و یکی او بویا چه بویا نافدیره که رازبر یا رامان هر وها رامان ام ندکارن رامانه که ببینن ندکارن بچیجن ندکارن ببیسن جبر و یکی رازبره و آزادی جی و هر وها گناه اف نوانا مروف نکاره اف تشتین مگوتی لسر بپجرین یا بچسبینش بر ویه که اف ناوین رازبرن اف ناو مگوت برواجی ناوین شینبرن بوی رنگی ام گیهان دویا خلق خواه ایرو جه بشه یکم جه وانای نافدیر تا بشه دن بینند خیر و خوشیه دان هر شاد و بختوار بن سلاو و رزی مجبوه